Muraho neza mwese aho mugiye muherereye hirya no hino ku isi. Turi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 32 abazize jenoside yakorewe abatutsi. Reka ntangire mbihanganisha mwese by'umwihariko abo yagizeho ingaruka mu buryo butandukanye. Tugomba guharanira ko bitazongera kandi dukomeza kwibuka ari nako tuniyubaka. Reka nk'uko bisanzwe rero turebere hamwe amakuru yiri wavugwa hirya no hino ku isi. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko nyuma yuko perezida wa Amerika Donald Trump atanze itegeko ku ngabo ze ryo gufunga burundu umuhora wa Hormuz kugira ngo ntihagire amato yongera kwinjira cyangwa gusohoka muri uyu muhora, akanavuga ko hari n'ibindi bihugu bazafatanya muri iki gikorwa bakanategura mine zari zaratezwemo na Iran. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza amaze gutangaza ko Ubwongereza butazifatanya na Amerika kandi ko bwamaganye iyi gahunda ya Amerika. Yongeraho ko bari gukorana n'Ubufaransa, Espagne n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo uyu muhora ugume ufunguye. Yanavuze kandi ko Amerika idakwiye kujya ikomeza kubwira ibindi bihugu icyo gukora. Naho Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amaze kumenyesha abagize inteko nshingamategeko y'igihugu cye ko ibikorwa by'ingabo z'iki gihugu bigiye gusubukurwa muri Gaza ku ntego yo kwambura umutwe wa Hamas intwaro. Naho ikigo cy'ikoranabuhanga cya Team Apple bivugwa ko gikorana bya hafi cyane na Netanyahu mu gushyigikira umugambi we wa Greater Israel ujyanye no kwagura Israel cyangwa Israel yagutse. Agana mu ijoro ryakeye abakoresha urubuga rwa Reddit muri Libani babonye ikintu kidasanzwe, aho amazina y'imijyi n'imidugudu myinshi muri icyo gihugu yari yakuwe ku ikarita bakoresha ya Apple. Amafoto agaragaza ibintu biteye impungenge, amazina y'ahantu henshi cyane harimo n'imidugudu mito yo mu bihugu bituranye nka Israel na Syria akigaragara, ariko kuri Libani bigaragara nkaho ari ahantu hafite amazina make cyane, hagasigara gusa imijyi minini nka Tyre, Sidoni na Beirut. Abagerageje gutanga ibirego kuri Reddit cyangwa kuri Apple bavuga ko ubutumwa bwabo bwahise busibwa. Mbere Apple yari yanahagaritse bimwe mu bice bigaragara ku ikarita muri Gaza ku busabe bw'igisirikare cya IDF, ariko kugeza ubu ntacyo iratangaza ku bijyanye n'ibi bivugwa kuri Libani. Naho Mohsen Raze wahoze ayoboye umutwe ushinzwe kurinda ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran yavuze ko Amerika nyuma yo guhura n'intsinzwi y'amateka bikozwe na Iran kubera kunanirwa gufungura umuhora wa Hormuz, bigaragara ko izanatsindwa mu kugerageza gufunga uwo muhora. Yongeraho ko ingabo za Iran zitazemerera Amerika kubikora kandi ko zifite ubushobozi bwinshi butarakoreshwa bwo kubihagarika. Naho umuyobozi mukuru w'ingabo za Canada arateguza igihugu cye kwitegura intambara ngari. Jenny Karinya yatangaje ko igihugu kiri gutegura gahunda ikomeye yo gutegura abaturage bose ku ntambara y'isi yose. Karinya avuga ko Uburusiya ari bwo buteza ibyago by'ingenzi kubera imyitwarire yabwo. Naho perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Amerika nireka imyitwarire yayo isa n'iy'igitugu kandi kubahiriza uburenganzira bw'abaturage ba Iran, byanze bikunze hazaboneka inzira yo kugera ku masezerano arambye. Yanashimiye abari bagize itsinda ry'abari mu biganiro bo mu gihugu cye, ababwira ko bakoze neza. Mu yandi makuru hari amakuru akomeje kuvuga ko ubutasi bwa Amerika CIA bwakoresheje software yifashisha mu kuneka mu gikorwa cyo gutabara umupilote wayo w'indege ya F-15 muri Iran. Amakuru avuga ko ubutasi bwa Amerika bwakoresheje Pegasus yifashishwa mu butasi yakozwe na sosiyete NSO Group ifite inkomoko muri Israel kandi ifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo ya Israel mu kohereza ubutumwa buhimbano ku bayobozi ba Iran n'abagize ingabo z'impinduramatwara za Iran mu gikorwa cy'ubutasi kibanga kandi cyari gikomeye cyo gushaka umupilote w'indege ya Amerika ya F-15 yari yahanuriwe mu gihugu cya Iran. Bivugwa ko ubwo butumwa bwavugaga ko uwo mupilote yamaze kuboneka, bikaba byari igice cy'umutwe mugari wo kuyobya no gushaka cyangwa gushuka igisirikare cya Iran. Pegasus ubusanzwe ikoreshwa mu kuneka no gukusanya amakuru, ariko ishobora no kwigana abandi bantu yohereza ubutumwa bwaturutse ku bikoresho byamaze kwinjirwamo. Naho indege za gisirikare n'iza Amerika zo mu bwoko bwa C-17 zikomeje kuzana intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare ku birindiro bya Amerika na Israel biherereye mu burasirazuba bwo hagati mu rwego rwo kwitegura ko ibintu byakomeza gukara hagati ya Amerika, Israel na Iran. Tugana ku musozo w'aya makuru, reka tubabwire kandi ko
muri iki gihe cy'agahenge hagati ya Iran na Amerika, Israel yamaze kwimurira intekerezo n'imbaraga zayo kuri Liban. Ingabo za Israel zimuriye imbaraga zazo za gisirikare kuri Liban, aho ziteganya kugota agace ka Bint Jibeir gafatwa nk'igihome gikomeye cy'umutwe wa Hezbollah mu minsi iri imbere, ariko ari nako initegura Iran icyarimwe. Intego yayo ni ugushyiraho akarere kayitandukanya na Liban mu majyepfo kugira ngo harindwe abaturage ba Israel batuye mu majyaruguru y'iki gihugu. Biteganyijwe ko Israel na Liban bazatangira ibiganiro ku munsi w'ejo i Washington. Ngaya rero amakuru agezweho twari twabateguriye muri uyu mugoroba. Reka dukomeze tubifuriza ibihe byiza kandi tubashishikariza gukomeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi, ndetse mujye mudusangiza n'ibitekerezo byanyu. Mwakoze cyane. Ciao ciao, naho ubutaha.